chibai ule voin hi September ni somni pasari sangni le somni pani thole ni nia dimoso kongta khuwa inkul sipai te bai ni in sompangan thi kaya state dimoso township kongta khuwa inkul firfiak sipai te local pdf 10 September ni somni parukhanan bai thu kra tenan soya firfiak sipai te inkulna kongta khuwa puithiam school le zirna school ta chu kaya kareni revolution union KRU le Alliance Force DMO PDF Battalion e na tang dun ten September ni somni paruklai darli le achan ve tanga daruk thlengan ka pa firfiak sipai sompanga thi in military council lam hian 120 mm bomna satakan ka wangin PDF lam hin tol son le ti ria tani kaya kareni revolution union KNU thupong tu soidan chuan kan bai dan chu an kem lak tumin kan baya nima selan kem kan nai chil thailo darkar khale achan ve vel kan in ka pa annilamin 120 mm bom tum somli chuan ka wangin an kem kan nai chil thailawani kan sipai pakhatin hliam tuar bok nen kan tol son ta a annilam chu mi sompangan thi liam tuar pon omnuala tap chungan na tuar thom po kan shepa hlawak lawa tanga kan baya wangin kan muthai veka kan la in kap le na sa ang ponan chuaklai ton phone hara chu wang chuan an kem bai mai angai bai an to chuan ral thuam lian an kap na sa thaile a mihring force min bai chutlem ral thuam an chelek na sa a kaini lampo in kan film khur hle ani nimin khan sipai thi daral thuam khom thai din huna kan oma nima sela nei chilin kan char thai talawani tina soi Chin State Matupi Township le Falam Township a Military Council sipai tele CDF te in ka na a Military Council sipai pangan thia mi pariat ayatlem lawan hliam Chin State Matupi Township le Falam Township ate Military Council sipai tele CDF te September ni somni panga khanin ka pa Military Council sipai pangan thia mi pariat ayatlem lawan hliam thu CDF te hena tanga sia tani Matupi khopuya Military Council District Office le ngaleng kho inkara September ni somni panga jing daria le minute somni tanga dar som pakhat thlengin Military Council sipai tele CDF Matupi ten ka pa Military Council sipai palian thia mi pariat ayatlem lawan hliama CDF lam sipai pakhata hliam thu sia tani bok Matupi khopui base khalaya LIB zale somli pakua battalion 10 September ni somni paliatang khan Matupi khopui le hakha khopui inkar motor kong puya tual chung then fai na thokin operation an nei thu CDF Matupi 10 an thu chu an tar langa chutiang bokin falam khopui tuphir khokianga Military Council sipai camp om 10 September ni somni pangatlai dar nga vela tanga tuphir kho chuan fanna CNO CNDF tanan kap thuta Military Council sipai pakhata thia CNDF lam thi le hliam omlovin antin san thu ria tani chang uwa bomti chiat sipai motor siamte PDF polinan baya sipai pariat thi in silai pathuman laksak Sagain region Changu Township mungyale mandale inkar motor kongpuya bompu awanga chia sipai motor siam tupol firfiak sipai hochu PDF tenan baya sipai pariat thi in silai pathuman laksak thu Changu Township People Defense Force CHU PDF polinan soi September ni somni panga Sagain khopuya tanga mungyale mandale inkar kongpuya tlan firfiak sipai motor inzui chu Changu Township PDF polin Changu le khin mun kho inkara boman baya wangin sipai motor pakhat chia in adin tak thu ria tani kongpui kamading sipai motor pakhat chu sipai dangin motor te ding nan puya chutia motor siaman boilai chuan PDF laminan bai thuta sipai paruka phlumin pani chu anung chungin an mana ma se an hliam tur lovin an thita thawani sipai te hena tangin BA 72 G1 silai pakhat MAT silai pakhat BA 94 UG silai pakhat 7.62 mm musomni 5.56 silai musomni le paruk 9 mm musompanga maitel kipet pakhat le walkie talkie pakhatan laksaka PDF lama mi pakhat hliam ngai to omlu tuklawa om thu ria tani min miwa sipai ho boma bai ni in sipai pasaren thia tathonga sipai motor inzui voi ni bai ni in sipai pali velan thi Sagain region Mimyu Township bomin chikin khuatanga gopin tolama kekal operation nei firfiak sipai te tuachung PDF 10 September ni somni paruk jinglam daria lemni somnga vel khan bominan baya sipai pasarian thi thu ria tani Minmu Black Eagle Defense Force le Alliance Pol 10
Maitel Tower man ruwa chi sang mangan siam bom pali mangalo changin an bai thuta sipai pasari chu hmuna thinghalin clearman omnual thu Black Eagle Defence Force MMU Polin thu chuan siam chung Military Council sipai pol ho chu Miao Township lam nabet khuwa tanga operation na in bomin chikin kholama lo le ten nia chu lam bun na chu Black Eagle Defence Force MMU te CRF MIMU te PDF MIMU te CDSOM le MIMU Gorilla Tangrual Pol te ti ani Military Council Reson Phur Motor Inzui le Keakal sipai operation nei te chu Sagai Region MIMU Township nimin piale nimin ni chung tual chung PDF 10 tumli ngot bominan baya sipai som pasari thi in ral thuam then khatan lak thu tual chung PDF 10 hena tanga sia tani chu ba ka Monsted ta thong Township sipai motor inzui chu kenele Tangrual Polin bominan baya sipai atlembera palivel thi in liaman omnual thu sia tani September ni somni pahni zandaria le chan vevel khan ta thong watanga bilin lamatlan sipai motor inzui chu bo khan kwen karin airport bula kenele battalion ni na le PDF battalion thumna ten bom pahni mangenan baya sipai motor pahni fu in sipai palian thia pathuman liam thu sia tani chutiang bokin September ni somni pali zandar kwale ministry advel khan Military Council sipai motor inzui chu ta thong township kama sankho bula kenele Tangrual Polin bom pathum ti puakan bai rualin M79 lau char mangin voiria tan ka pa motor pali fu in sipai thian ngeya zandar somvela damlo phur motor panga in sipai hliam tuarten phur chua thu PDF tenan soi ani renguna sipai thlomna swai tu miswal wana thuna ye township sipai report pathin chonai uatelin rampuma sipai thlop tu le piusothi polmi pariat ka ni in parukan thi rengun region dala township chenseta veng yomin chi konga September ni somni panga zanda rukvel khan USDP le miswal inti huai wana thuna le ang awante chu tute ti sial lo silai keng polian ka pa wana thuna chu hmuna thi in ang aw chu silai boithum ka funi thu tol chung mi teran soya tol chung mi pakhat chuan thita chu miswal mingthang wana thuna nia USDP member ma ba ta miswal polami dalan le thune na lak ani ma tanga mi puite soi sathin tu ni tun ma po khan chema sa ni to a athilo tun ma tharuk liam ta khan ani city hall kota sipai thlomna apo arwai tu berania dalan ru kol dik takani voi angza chiange ka fuani ka hello ma se athita ti chu ka chianga anu puipo ko nga tapna sa a mu nom hle ani in ka nu dar kar chan ve vela fir fiak sipai honun thleng ti na soi ye township dala pakhat chonai uwa ka hlumani Monsted ye township Military Council sipai ho report pathin chawmi chang tlangami dalan chonai uwa chu nimin chomhadar som pakhat le mini somni vel khan YGF ye Gorilla Polin chawmi chang khuale chonglang kho in kalpona konga kuvara zorna dora ka hlumani thu YGF tenhe na tanga sia tani chonai uwa chu ka ni lain amane na omdun anupui chu ka phulo tura film khur taka man lak thu YGF Polin an soi ani chai thua sipai report pathin nia riat nupa kan nia anupui zoka thi September ni somni pangatlai dar thumvel khan Monsted chai tho township Tainjarat khuwa number 2 veng swelua uwa sipai te report pathin nia riat lar eluena kumsamnga le parukmi le anupui min tani kumsamnga parukmi ta chu tute ti riat la ural thom keng Polin an ka pa min tani chom huna thi in apasal eluena ero ahliam thu ria tani launglawa piuso thi pol pani ka hluman ni September ni somni pangajing daruk le achan ve khan tanin tai region Thawe district Launglong township Pandale khuwa piuso thi pol ye thuya ye khelong tia ko kumsom thum pangami ta chu lele tat kallain tute ti sia la ural thom keng pol pakhatinan ka pa athi thu ria tani chutiang bokin September ni somni pali jing dar ria le achan ve khan tanin tai region Thawe district Launglong township chausin kholhom tin bo sei pinchi khuwa seitaya veng om piuso thi pol member thun me na chu a chena ina Thawe PDF pol DDT division 3 sipai 10 silain voilian ka pa an ka hlum thu ria tani tin tanin tai township sipai report pathin Raymona ka hlumani tanin tai region tanin tai township nyang pian kun khuwa om police le sipai te report pathin Raymona chu
September ni somni panga sommadar som pakhal le chan ve khan tanin tai PDF polin an ka hlum thu ria tani PDF polami pakhatina soidan chuan apa chu sipai bang to nia anaw po sipai captain ani Raymond chu dalan na report pathina nia sipai ho kho chuan ron lu tira tangin a motorin a soi kwal thina ni tina soi ka hlum tok Raymond chu sipai ho hne na thu the darna konga tel le sipai ho chanchin pathin tu dalana ni thu ria tani sipai somli pathum thi thu hi lo ngai thlaila township sang ye phiu township khen u township ta je township le tamu township ate military council lam somli le pathum an thia chungjinga masaber ye phiu township lam hi lo thirela tanin tai region Thawe district ye phiu township tet ke khobula September ni somni palitu dariat vel khan Thawe klai ang kholam pan sipai motor panga injui chu len mai na bai ni in sipai panga item lawan thi khin ulama ve thung chuan sipai som pakwan thi September ni somni pali jing dar nga vel khan ye ulama ui chautale yuatet kong khua piu sothi pol in kopten khin u township in pat khua ral thuam lian ka pinan luta khochunga tang mi puita chu khin u support organization KSO le township mi pui veng hum to pol tang kopten mun himla man roi chuak thaya khuan chu san pa in kong laka len main an kam vata chu an len main kam chu ti puakin military council sipai pariat an thi tindar som le min somthum pakua in pat khua lut military council sipai ta chuan khua chena inten ha le wangin PDF tangrol polten minis somli chung velan ka pa drone panga thotirin boman thlak boka chu ba ka khobul laka sipai te in kulna huna po boman thlaka wangin sipai som an thi bel le ti ria tani ta je township lam ve thung ta je township ngapyo to kho thlang mu bam lei chaka operation nei military council sipai ta chu ta je PDF tangrol polten September ni somni pali chonudar ni vel khan len mai ni nan baya sipai palian thi chumi hnu chuan ral thuam lian an kap le a sipai an thi bel le nual ti ria tani tamulam ve thung sagani jen tamu township chunga khosang sanga luta swa samthin military council sipai ta chu September ni somni pali chun khan ABSDF student army te Kuki National Army KNA Burma tele PDF CEU tangrol ten lambunin an kapa sipai sompanga itlem lo thi in sipai dangta chu antlan chena sa ti in PDF CEU ten thu chuan siama nimin September ni somni paruk po khan tomkho pui lu na lama chena inte hala kalimyo lampan ke kal sipai ta chu Freedom Ranger tamu FRT tele Alliance Force tangrol ten landmine palin an boma uicho somni velan thi ti in PDF ten an soya FRT ten an soidan chuan voin chonhuda ni vel khan than tapin le manmo kho inkara landmine pali ti puakin kan baya uicho rual chu lei tha an chang kaini lam hi jan thum riak to in anilina a kan chang fu ta uicho rual chu boruwa ka vordar nual khopin kan bom fu ani chanchin kan hriat zui danin kudle ke bungpon om nual ti kan lo hria ti in an soi tan taw sipa sipai captain pakhat telin sipai somni ai tlem lawan thi Karen State tan township KNU brigade ni control area chunga phusa tan town Northern Special Force NTDF tele military council sipai te July ni som pakwa tanga August thachunga in kana a military council sipai somni chuang thi in liam tur tam takan oma August ni somni paruknia tum ni anin kana a military council lam captain telin sipai pariatan thi ti ria tani NTDF thupuang tu bomo se soidan chuan minlan kho body kong khuale yuatet kong kho inkara atum khat tlailama tanmi tai kho op ta si kho chaklama ale bongtang kho inkara atum khat len mai na bayin kan kap boka sipai captain pakhat telin sipai pariatan thi July thale August thachungin sipai atlembera somni kan thian phai thai tina soi Phapun base LIB sompakwa telin military council sipai kemte kotule army tenan kapa sipai pangan thi Monsteta sipai motor injui baini in sipai somni itlem lawan thibok Karen State Phapun base Firfiak military council LIB sompakwana battalion Duelo township Tagokhi khobulami chu September ni somni pangajing dar sompakhale miniriat khan kenele tenan kapa sipai pathuman thi tin dariat vel khan Duelo township wadu khwale thopho kho inkara kole tu army tele military council nuaya BGF te inkap vele in BGF mi pahnian thia
sipei re son pek na motor pakhat ti chiat ani bok thu Newton new sa tarlan ani chutiang bokin Mon State tan phuzara tatanga ye khopui lampan sipei motor som inzui chu September ni somni pali zan khan taungyo mi puiweng to pol tenan loka pa sipei motor pathum chia in sipei somni aya tlem lawan thi sipei motor dang ta chu e kaba khobula dingin khochunga lai puen tong pong ka wangin e kaba khuwa mai chetei rol kumsom pasar imi thi thu taungyo mi puiweng to pol ten thu chu an siamani ramchung mun sang sanga in kana chuaka Military Council sipei somni le pahnian thi Magwe region Kachin State Chin State Tanin Tai region Karen State Sagai region ate Military Council sipei somni pahnian thia chungzinga Magwe region lamlo thlir masaila Magwe region Yejacho Township Gwe chu khuwa inkul Military Council sipei kem chu nimin okas ni somni paruk jingdar riat vel khan PDF 10 ral thum len le te nan ka pa piuso thi pol pahnian thi Tanin Tai region Thawe district Te Chang Township Te Chang Khutlang Konga September ni somni paruk chun dar khat khan palo tanga Thawe lampan Military Council sipei motor inzui chu khastal federal tenan loka pa sipei pali thi in liam tuaran omnual tin Tanin Tai region Miai district Palo Township Khamang Tang Khobula po September ni somni paruk tu khan ayai Gorilla Force le KPDF 10 landmine pahninan baya sipei pakwa thi bel le in liam tur pon omle nual ti ria tani Sagai region Taje Township September ni somni panga jinglam khan ngapyo to kholama tanga chuak ui chau motor inzui chu kapang chia kholu dona landmine pahninan baya sipei somvel thi in liam tur sipei somni vel ta chu khochak lam kong laka anin enkol thu Taje PDF tanan soi tin Sagai region Indo Township September ni somni pali khan nansi awatanga molu kholampan sipei motor inzui chu molu le nansi ang kho inkara local PDF 10 landmine panga inan lo baya sipei tam takan hliam heng sipei hliam tur ta hi sipei motorin mongin laman phura atuk September ni somni panga khan molu khuatanga nabat kholama ke kal le in KIA te PDF tele ABSDF tangrual 10 molu le naba kho inkara an lo baya sipei sarjian pakhat telin sipei pahnian thia liam tur tam takan omle thu Indo Revolution RI10 thu chuan siamani tin Kareni State Loiko Township September ni somni paruk jingdaruk vel khan nuala po peng thuam tlang chung inkul sipei kem chu KNDF battalion sompalina battalion nina SSRY le Kareni Army 10 an loka pa sipei pahni thi in panga ai tlem lovin hliaman tur thu KNDF 10 thu chuan siam tin Sagai region Kanbalu Township September ni somni paruk somadar somle mini somli panga vel khan Kambalu Angtaya khuwa piusothi polte khuwa inkul firfiak sipei tele piusothi polte khopon chimlaman kallain Armed Revolution Force KU le Kanbalu UG tang dun tan loka pa Military Council lammi pathuman thi ti ria tani sipei motor suta wangin meise police athi Sun State Chaume Township Police Station meise police nan wedi wene wedi tia ko chu sipei motorina suta wanga thi thu police source te tanga ria tani September ni somni pali khan Sun State Marlam Mandalay Tibo Lasule Muse in Kalpona pi thangsu kongpuya Nangcho Township Buambue Khobula sipei motor le meise police ninwet yin wene ta chuan na motoran in suwa ninwet ye wene hi amuna thi police source laminan soidan chuan police course training nei turakal ninwet ye wene hi Buambue konga accident in a thi asutu chu sipei motorania achuan puite po in hliaman tur ninwet ye wene hi kumsang hile sompakua pasal ne nia apasal chu Sen State police ani tinan soi ex brigadier general ong luena thina sipei retire ho hlavinan chi aitan rengun lain Township September ni somni pali chonhulama mani chen in ngeya amak pa ne na ka hlum tok retire brigadier general ong luena chu Military Council sipei officer lian taktakin security khautak nuaya mingladon sipei thlan muala thlaliamin an phum thu ria tani arwala ka hlum tok ve amak pa ex captain ye tiza voina chungchangero tarlan nilo ma se an pahnia ruala phuman ni thai thu kheten media chona tar langa
ex-brigadier general ong tuina kalhumani chungchanga sipai bang to major rang atanga deputy general rang thleng lokai to te chu lau thong omin silai ken phal sakna hial nei turan nor thu siatani rualin tunma aya security ngai poimo a cctv vu ate chuawa tamlo tele invena khawzok kalpuin an ommek bokani news source pakhat chuan an vainan hlawveka himlo nia siatan nei renguna omten nepido lama in sondanan ngai tua then khat chu Thailand le Singapore lama omtuma anin ruaman thu siatani hlonai nan khat deuh vek to ani silai ken phal sak dil te pon om tuna reng sang tak tak chel ho chu sipai chol to retire ho ain an lahim zoka retire zongjong security pek vek chu thil thayani lo tina soya general ong tuena hi sipai officer bang to ni ma se military council sarkar nar kai tu vice senior general sowena thuron lakna berania september ni somni pali khan rangun city chunga lain township tlaidar thumvel khan mipui sipai urban guerrilla force polten retire general ong tuena le amakpa retire captain ye tiza te chu mipui te ta na nok sak to lo turin an kap hlumani retire general ong tuena hi deputy army chief vice senior general sowena hena constitution sanghni le pariat dan manga sipaiten thunei nan lak thai thu document te thona thuron petu khania facebook page satangin february ni khat sanghni le somni pakhata sipaiten tharum manga thunei nan ponglak khan state councilor do ang sang su chi chu facebook page satangin nasataka diriama soimol phau tu khani ven himna khautak noya po spring revolution ta na minok sakta chu mipui sipaiten anda thamia mi to donani miaya bompuaka sipai sergeant Aung San Wena cheng sangruk zali le somnga ne na phumni in sipai officer tetelin palian hliambok Mogweri Jen miai township chaukhwet khua nimin pialama bompuana sipai pahnian thia pakhat jok sergeant Aung San Wena ruang chu cheng sangruk zali somnga le suna thu chuanna lekha ne na phumani thu miai township mi puibe hum topol pdf lamin khetten median shilani miai township mi puibe hum topol pdf pol chuan chomhadar som pakhal le mini somthum panga vel khan miai township chaukhwet kholama operation nei firfiak sipai somruk vel te chu ral thuam lian manginan kapa bominan bai boka sipai sergeant telin pahnian thia hliam anom nol bok thu le sipai officer thita ruang chu cheng sangruk le zali somnga anoi deuh hlir le thupek le kha ne na phumani thu miai pdf polin an soya sergeant Aung San Wena chu IB zanhi le somnga pariata commander deputy colonel ngain chiana thupek manga suna thu ne na phumania nimin chomhadar som pakhale min somnga vel po khan miai township chaukhwet kholama chuak sipai ta chu chesu eng khobulan thlenlain pdf 10 12 cher silain an kapa sipai officer pahnian thia an ruang chu halrala phumani thu miai pdf polin an soi miai pdf pol chuan ruang chu nimin laman phum to a voin lama bombokin kan beile a pahnian thile ani tina soi tamutang sipa pdf sipai mai chiaten military council sipai ten kana a military council sipai an hliam nual sagai region tamutang sipa september ni somni palia pdf mai sipai ten military council sipai ten beina a sipai hliam nual thu tamutang sip base pdf ten hena tanga siatani september ni somni pali tlai lam khan darkar khat chuang mai sipai tenan ka thu hiatania tua chung pdf jiang mi pakhatina soidan chuan september ni somni pali tlai dar ni le mini somli tanga darli le mini sompanga theng darkar khat le chan ve vel kan in kapa pdf battalion khatna le tangrual polten tamu chuan chung aungzia khuwa tanga military council sipai armor car pakhat motor panga le sipai rual somruk ta chu tamu kholu don chauna chi khobula kan in ka chila lai pui 40 mm in kan in kapa motor an ding thup mai an tlan chenuala khochuang lu thailo turin kan dangbok kan mit hua an thal phok phok mai tamu khopuya tangin piuso thi polten motor paruk le bike som pani nan ron tan puya ral thuam lenin min ron kap chiama khochungan lu thai sama kaini chuan kan hnung tol san dai thung ti ina soi september ni somni pali khan tamu township ko sang sanga military council sipaite rong takan che ta wangin tlailam khan ABSDF Zirlai Battalion te Kuki Sipai KNA Burma le PDF CEU Battalion 10 an ka arona military council sipai sompanga item lewan hliama mang ang takan tlan chiat thu PDF CEU 10 an thu chu an tar lang ani
min pia a sipai long pahnih chu ten bayin pakhatan ti chia sak Rakhine State min pia khobul tatpong chau le chang sibula September ni somni paruk jinglam khan Military Council sipai tele Arakan Army te nasatakinan in kapa Military Council lamin khomual tuile bauruak lamatangin anbai thu sia tani September ni somni paruk jinglam khan pauto lamatanga chukthla Military Council sipai long pahnih chu changsi khobula Arakan Army tenan baitana Navy sipai lamin changle tin darkar khaddora in kap ton ni in abul hnai om khomi tenan soya tual chung mi pakhat chuan pauto lamatanga ron lut Navy sipai ta chu lamin an kapa sipai long chu pahnia ron chho pakhat jok chu khochaklam khuwa chola chumi hmunatang chuan anon kapa ahnua long pahni atangin anon kapa sipai Navy lam chun naviawang long chu akhuna sa hle bokani tina soi chumi hnu chuan Military Council sipai lamin jet fighter pahni mangin pali bau khuwa sakel le khuwa tetpong chang khuwa le changsi khobul te chun kapa chu in kana wang chuan chung khobul vela om khomi pakhatin liamatura chu in kana chu anu darkar khatvela min pia khuwa Military Council Battalion LIB zathum samsari pakua zathum somriat zangale somli pakhat Battalion thum 10 laipui mangin min pia kho chuan chunglama om lemyo chaungle phongta chaung khuwa te chu laipuan ka thu tol chungmi tenan soya tundin hmuna sipai te ka wangin mai cheno pang pakhat le naw pai mai chia ten hliaman tur meka min pia kho chungmi pakhat chuan in kana chu min pia township tet pong khuwa le khawlang lui bula nia tuna chuan mai charai portalin ka hliaman nei nuala chuba ka sipai lamin chain taw hun sang lama tangna non ka boka boruak chu athalo hle ani tina soi chau dole chau phiwa Military Council sipai somli tenhe na in pe Rakhine State chau do khuwa le chau phiu khuwa om Military Council sipai Battalion pahnia tangin sipai somli ta chu Arakan Army tenhe na in pek thu sia tani September ni somni pahni khan chau do khuwa om sipai Battalion atangin sipai somthum pariatin ral thuam keng vekin anlo in petoa September ni somni pakhat khan chau do khuwa sipai Battalion atangin pahni anin pelea ti chuan sipai somli zet tenhe na in pek to thu tua chungmi tenan soi ani chau pau khomi pakhat chuan kan ria dan chuan ral thuam kim chang tak nen tenhe na in pe a September ni somni pahni zan khan ani ral thuam pham kim ne na lut an ni ber mai ma se eng Battalion atanga tlan chuang nge an ni aro kan thelo tina soi chu ba ka chau phiu township chau pau bazara thil lei turakal sipai pahni ta chu tenhe nan tlan lut boka chau phiu township mi pakhat chuan anni pahni kan kho bazara thilan leilai chu hun rem chang a mangin an tlan chuaka tenhe nan in pata ni eng Battalion sipai tengan ni kan thelo tina soi September ni somni pathum somadar somvel po khan gongchain bazar turakal chau phiu IB somthum pali Battaliona kum somthum pakhat mi sipai pakhat chu chemte avi ni in ahmuna thinghala September ni sompakua alamin press conference anaina a Rakhine State le Chin State paledwa a Military Council sipai zachuang tenhe na in pek to thu thupong tu khain tu kha an alo soi to bokani sipai retire Paul din chun zama police le sipai tenena security la ho turin min ang hlayan thu ape firfiak sipai roi tu min ang hle chuan sipai retire te kai roi Paul chu tual chung security pola pomin mania tar sang lawa sipai le police tenen thokho zel turin kai ruina thupe ka ti chuaka okas ni sompariata military peace security and law and order thentina meeting a thosoi number 5 2020 a min ang hle chuan chu kai ruina thu chua chu alo siam to ani tual chung ven himna pui bom turin asana thil dang tilavin sagaini jente magweri jente Chin State te Kaya State tual chunga sipai te police te mi pui sipai te sipai retire te tual chung mi pui ta chu omjanei taka thokhovin state le region military kai suaina le anhuaya pol te kai suaina anga kalvek turin min ang hle chuan alo soi to a current state a sipai hnuai om border guard force pola po sipai retire to te chu commander le deputy commander ni na peya anruat le thu ria tani chutiang bokin nepi rolama po sipai retire to te chu private number pele in security atana thok tur le annu puite po volunteer force atel turin private number peya mingla khom mekani thu le sipai retire to te kai suai force pol te po dinani mek thu ria tani
Khaten media in September ni somni palia sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Sakai region molua sipai panhian thia Sakai region tamua sipai somthuman thi tanin tai region ye phiwa sipai pangan thia Sakai region khin uwa sipai sompakwa thi in PDF mi pakhata thi Sakai region tazeya sipai palian thia Chin state matupi le hakha inkara sipai pathuman thi Kareni state a hian thizat ria talanilawa PDF lamero pathuman thi heti hian September ni somni palia sipai thizat le PDF thizat Khaten media in report ala khom danin military council sipai somruk le pathuman thia PDF mi palian thi ani Khaten media in September ni somni panga sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Mun state tan phiuzarat le ye inkara sipai somnian thia Chin state matupi le falam inkara sipai pangan thi Karen state tan tang khopuya sipai somnian thia Pago region chauchia sipai pahnian thi Sian state chaumea mi pahni accident in an thia Rengun mingla dona po sipai pathum accident in an thi Karen state Phapun Kenyu brigade ngana a sipai pangan thia Karen state Miawari Copra operation a sipai pathuman thi Sakai region Myeongtang sipai ero PDF pakhata thia heti hian September ni somni panga sipai thiza le PDF thizat Khaten media and report ala khom danin military council sipai somrukan thia PDF mi pakhata thi ani Khaten media in nimin September ni somni paruka sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin Sakai region wedleta sipai pangan thia Sakai region mimmiwa sipai pasaren thi Sakai region tamua sipai somnian thia Sakai region indoa sipai pahnian thi Sakai region chang uwa sipai pariatan thia Magwe region yechachoa sipai pahnian thi tanin tai region te changwa sipai palian thia tanin tai region paloa sipai pakwan thi Kareni state luaikoa sipai pahnian thia Sakai region miawa sipai pahnian thi Sakai region kambalua sipai pathuman thia Magwe region miaya sipai palian thi Mon state tathonga sipai palian thi boka heti hian nimin September ni somni paruka sipai thizat le PDF thizat Khaten media and report ala khom danin military council sipai somsari le pahnian thia PDF lam thi report an lawani khati jong kha boina chanchin thar kan ngai thak theida chu ni e